Ndagira ngo rero munyemerero rwose tugaruke kuri izi breaking news zirajyana n'igitutu gikomeye cyane ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje gushyirwaho ahanini bijyanye no kongera gufungura imipaka ibahuza na FCM 23. Nejo bundi ubwo 23 yemezaga ko yafashe umujyi wa Uvira nibwo itegeko ryahise rituruka mu nzego zo hejuru imipaka yose ihita ifungwa. Ikirenze icyo ngicyo nuko noneho ngo hanagizwe ibirindiro bya gisirikare nk'uko amakuru menshi yavuye ku ruhande rw'u Burundi abyemeza. Ariko kandi bijyanye na none n'abasirikare benshi cyane bafashwe na 23 hakiyongeraho ikibazo cy'impunzi nyinshi cyane zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zihungira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Icyo gitutu ni ku itegeko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gufungura iyo mipaka. Bitaba ibyo ngibyo rero 23 nayo ikaba yafata n'izindi ngamba. Ibi kandi biri kuvugwa ni mu gihe intambara noneho irimo gukomanga mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu kanya gato cyane gashize ubwo wenda ndagira ngo nongere nkomoze no ku makuru nakugejejeho ku munsi w'ejo. Amakuru akenshi tubagezaho aba ari amakuru yizewe kandi afitiwe ibimenyetso. Ni amakuru yemezaga ko 23 yafunguye uruhande rwayo ku mupaka. Bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'u Burundi bari bemeye kumanika amaboko mu gice cya Uvira bagasubizwa iwabo. Ayo makuru rero nubundi ubutegetsi bw'u Burundi bwongeye kuyakoresha mu buryo bwo gusuzugura abasirikare babo. Ariko kandi ibyo byababaje benshi cyane mu Barundi bagaragaza ko barambiwe ubutegetsi bwa Sebarundi, bakagaragaza ko biteye ipfunwe n'ikimwaro kuba yababazwa no kuba hari abasirikare be bafashwe bakaba bashyikirijwe igihugu cye. Ibyo kandi byajyanaga n'itangazo ryari rimaze gushyirwa hanze na ambasade y'u Burundi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamagana bimwe mu bitangazamakuru byakoze iyo nkuru. Ni n'ibitangazamakuru byanditse iyo nkuru nyuma cyane kuko byayanditse mu ijoro. Ni mu gihe nkuru twayibagejejeho ku munsi w'ejo ku ikubitiro tukimenya ayo makuru. Ibitangazamakuru byinshi byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo na radiyo y'umuryango w'abibumbye igice cya Monisco ni Radio Okapi nayo yakomoje kuri iyo nkuru twabagejejeho koko iyishimangira ivuga ko hari abasirikare 23 yarekuye. Hanyuma rero u Burundi binyuze muri ambasade yabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahise basohora itangazo bavuga ko bababajwe n'ibitangazamakuru byavuze ayo makuru. Ibyo rero nibyo benshi buririyeho mu Barundi bavuga bati ese kubera iki mubabazwa no kuba isi yamenya ko hari abasirikare banyu bafashwe mpiri cyangwa se bafatiwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Noneho ikiza 23 kuba yaba bashubije mu kumva ko ari ikimwaro cyangwa se mu kumva ko kuba icyo gikorwa cyabayeho mugomba kwamagana ababitangaje. Ni muri abo rero wenda twavuga ko bamaganye uyu Sebarundi harimo umwe kuri ubu ngubu uri kwiyita ko ari we uzaba perezida wa Repubulika y'u Burundi mu minsi mike cyane iri imbere cyangwa se mu myaka iri imbere. Ntabwo aramenyekana, gusa akomeje kugenda yandika inyandiko zigaragaza imigabo n'imigambi ye, avuga ko hari byinshi ashaka guhindura mu gihe azaba agiye ku butegetsi. Kabone nubwo ntawe uramenya, ejo bundi yanagejeje ku Barundi ijambo rikomeye ababwira ibyo yifuza gukora, uko yifuza kubana n'abaturanyi harimo na 23. Uyu nawe rero ni mu butumwa yanditse n'ubundi ndaza gushyira ahangaha imbere yawe. Yongeye kwifatira ku gahanga Sebarundi avuga ko biteye isoni n'ikimwaro kuba akomeje gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo bigera n'aho atesha agaciro ingabo ze zafatiwe ku rugamba. Rebo hasi yanditse subscribe. Muri iyi nkuru yacu ngiye kwifashisha iryo tangazo rya ambasade ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ya Repubulika y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga ko bababajwe cyane n'ibitangazamakuru byavuze ngo ayo makuru y'uko hari ingabo z'u Burundi zafashwe zarekuwe zigataha. Hanyuma turaza no kugaruka kuri umwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umusesenguzi mu by'intambara n'akarere k'ibiyaga bigari. Uyu nawe yavuze ko iyi ntambara iri gusatira igihugu cy'u Burundi ngo ni Sebarundi wayikururiye ubwe, ndetse ko mu gihe cyose ataramuka afashe ingamba zifatika k'ibintu bishobora kuba bibi. Uyu rero yanagaragaje ko byanze bikunze u Burundi buri ku gitutu cyo gufungura imipaka byanze bikunze ku ngingo ebyiri twagarutseho 5 kuri 5. Reka dukomoze kuri aya makuru mu buryo burambuye. Na ambasade y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko inyomoza kandi ikaba yababajwe n'amakuru akomeje kuvuga ko hari abasirikare b'Abarundi banyuze mu bice bigenzurwa na 23.
na ambasade y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje kuri uyu wa kane tariki ya 11 Ukuboza ko inyandiko yatangajwe na radio Okapi ivuga ko hari abasirikare b'abarundi babonetse banyura ku mupaka wa Gatumba banyuze mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za FCM23. Ngayo makuru ntabwo ariyo ngo kuko nta basirikare bo mu ngabo z'u Burundi ngo bafatiwe ku rugamba. Radio Okapi yari yatangaje kuri uyu wa 11 Ukuboza ko habonetse imodoka n'imirongo miremire y'abasirikare b'abarundi basubira iwabo banyuze mu gace gafitwe na FCM23. Ibivugwa ko ari 23 rwose yari yabahaye rugari bakiyambukira mu mahoro n'intwaro zabo zose. Gusa ambasade y'u Burundi iravuga ko iyo radio ngo amakuru yatangaje ngo nta shingiro afite ndetse ngo nta makuru adafitiwe ibimenyetso. Ni mu itangazo ryayo ambasade irashimangira ko ingabo z'u Burundi FDNB zitigeze na rimwe zinyura mu duce ngo dufitwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 by'umwihariko uwo mupaka wa Gatumba, kandi ko nta gikorwa na kimwe cyabaye cyasabaga ko abasirikare b'abarundi banyura mu gace kagenzurwa na FCM23. Ibyo bo bise ibirego bidafitiwe ibimenyetso cyangwa se amakuru adafitiwe ibimenyetso. Burundi bukavuga ko buzakomeza gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho gukorana na M23 ngo mu buryo bweruye kandi bugendeye ku masezerano mpuzamahanga n'ubufatanye bwa gisirikare, kandi ngo hakurikijwe imirimo yose ijyanye n'uburyo ingabo zishobora kuva muri Repubulika y'u Burundi cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwemewe. Ngo bazakorana n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho gukorana na M23. Ambasade y'u Burundi yanasabye ibitangazamakuru byo muri kariya karere ngo gukomeza gukoresha ubunyangamugayo n'ubushishozi mu gutangaza amakuru kugira ngo birinde gutanga amakuru ashobora guteza urujijo cyangwa se kongera umwuka mubi muri iki gihe cy'umutekano utifashe neza. Hanyuma rero aya makuru niyo benshi mu barundi bashingiyeho bongera kwandagaza Sebarundi bavuga ko bababajwe cyane no kuba ingabo z'igihugu zidahabwa agaciro kugera naho zikomeje kugenda zihakanwa. Ni mu gihe nyamara ayo makuru ku munsi w'ejo hari n'abarundi ubwabo babyiboneye ko M23 irekura izo ngabo. Hanyuma rero ni muri abo barundi benshi twagarutse kuri uyu nguyu uvuga ko ari next president cyangwa se perezida w'ahazaza w'igihugu cy'u Burundi tutari twamenya. Twagerageje gushakisha uwari ariko ntaramenyekana, gusa mu mbwirwaruhame ze yakomeje kugenda abwira abarundi ibyo azabakorera n'ibyo azabagezaho. Uyu rero yahise agira ati iyi ambasade ikwiriye gufungwa ako kanya kuko n'isoni kandi biteye ipfunwe n'ikimwaro kuba mu by'ukuri bashobora gukomeza gutesha agaciro ingabo zacu. Ati kandi nta n'isoni bagira yaba perezida n'ingabo ze. Ati niyo mpamvu rero ibingibi bigomba guhinduka. Ngewe niteguye kuza gufata ubutegetsi kandi nkasubiza ibintu byose ku murongo. Izi ngabo zica abasivile zacu zagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikwiye kuvayo ako kanya. Hanyuma rero uyu munyamakuru n'impuguke mu by'intambara Steve Wembi nawe ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ikosa rikomeye cyane Burundi bwakoze ni ukwinjiza ingabo zabo mu ntambara yaberaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ikubitiro ni ingabo zari muri Kivu y'Amajyaruguru hafi n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ngo niwe watangije intambara ayijyana muri Kivu y'Amajyaruguru. None kuri ubu ngubu yaramanutse igera muri Kivu y'Amajyepfo, none igeze mu marembo ya Bujumbura. Wembi akavuga ko kuri ubu ngubu ngo umupira uri mu kibuga cya Perezida w'u Burundi kuko ngo niwe usabwa noneho gufungura imipaka hagati y'ibihugu byombi ku ngufu, ndetse bikaba bimusaba noneho no gutangira gusaba ubufatanye bushya hagati y'igihugu cye na FCM23, aho kugira ngo akomeze kwitwaza ko wenga azakomeza gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukomeza kwitwaza ko adashaka kubana na M23 ngo ni ibintu bizamugora cyane, kubera ko nk'ubwo ngubwo ubu ngubu ngo Sebarundi ari ku gitutu gikomeye cyane, aho asabwa gukorana na M23 ku itegeko. Kubijyanye rero ngo n'izi ngingo ebyiri, hari icyambere kijyanye no gusubiza mu gihugu cye abarundi benshi cyane bafatiwe ku rugamba, ndetse n'abandi bazakomeza gufatwa na FCM23 bakibarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byanze bikunze bagomba gutaha banyuze ku mipaka ihuza ibihugu byombi, bivuze ko ari ku gitutu cyo gufungura iyo mipaka byanze bikunze.
cya kabiri ni ubufatanye bwa HCR Uburundi na AFC M23 bugamije ko impunzi z'abanyekongo kuri ubu ngubu nyinshi cyane n'u Burundi bushobora kuba bufite n'impunzi zirenga 200,000 zahunze bijyanye n'ikibazo cy'umutekano. Ibyo rero nabyo bigomba gutuma byanze bikunze Sebarundi afungura imipaka hagati y'impande zombi. Aya magambo rero akabaje mu gihe umutekano ukomeje kugenda ugana habi, ndetse perezida w'u Burundi nawe agakomeza kwihishira no kwigarama ingabo ze. Umunsi w'ejo na nyakubahwa perezida Paul Kagame yabigarutse avuga ko yamubajije iby'ingabo ze n'ubundi akabihakana, bivuze ko iri tangazo ryasohowe na ambasade y'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta gishya kirimo, n'ubundi nta kamenyero cyangwa se n'ibisanzwe muri icyo gihugu cy'u Burundi.